Ha, magmukbang ta karong mangga, talong, okra, napay palya, napay kasoy, napay kamatis, daghan pang uban. Oh my God! Indot kay tanaw mga palibot dirion sa akong nature lover man gud ta. Mag-celebrate ko karon sa akong 13k followers. Magmukbang ta pero dili ta mamukbang ug mga karni kaning gulay atong mukbangon kay para hayahay ang buhay ba, healthy lifestyle. Kabalo kong daghan kay magtuloan ang buhay di aron maglantaw sa akong gikaon kay sa gulan, nampog ko'y ginamos diri nga akong sausawan. Lamia gid sa bukid oy linaw kay ang palibot murag mawala imong problema. Maglantaw ka sa mga green kayong dahon ba og nindot kay mga pagkaon. Ama ning mga pagkaon nga kung iandam karon lami biya kay kaon og daghan mo ani manawag ko og mga amigo pero unsa wala may mga tawo. Mukaon lang ko diri ro magsulo. Ano ba? Oh, haha, kalami. Oh my God! Wow! Sugdan na ito pakni. Ganon na ito nilupad pang manok. Iapil ti karog ihaw dire. May buntag din nyo dedol. May udto og may gabi. Mga onday taninyo. Agdahon tamog kaon kay aron makadungan tagkaon. Pati lamian niya kung ikaon. Mahurot baka na kung ikaon. Di mahurot ay bilin sa uban. Kay busog na kayo, gunyawan na kabutangan na ipanghatag sa silingan. Kay pag-ugma, manikamot na buta aron makapalit na tagbugas og mga lami ang sudan. Kay dumdum man magud sa una nga magkaon niya wala gi sudan pero kaluyan ra man gyapon sa Ginoo. Abtik ra man gyapon lawas, healthy ra man gyapon, ni dako ra man gyapon ta. Mao na importante abtik taglawas. Bisag unsa atong kuan pasalamatan ni nato sa Ginoo tanan. Salamat kay Lord natay pagkaon kada adlaw. Maggamay man na ug daghan basta ato ginang gipasalamatan. Dako gani kay pasalamat ako sa Ginoo kay daghan kay kog napalit nga sudan niya. Busog kay ko. Sa unang panahon bisag walay sudan pasalamat ra gyapon ta sa Ginoo. Kasi ang kaluoy karon gihatagan tag daghang sudan. Maayo kay ang Ginoo kay siya gihatag natog yung kusog sa tanan adlaw-adlaw. Mo nang unsay naa nato karon kabalo ta mo share unsay naa sa atong kinabuhi ug unsa may nay mga naglisod diha tabangan po nato ginagmay. Nya kinahanglan kabalo ta mo share niya palihog pog share ani nga video para makatabang gud ta sa uban. Ganay kay salamat sa atong mga solid followers sa og sa kanang mga ni follower po diha nga mga silent viewers dayon sa YouTube na pa YouTube kan sugot impas ang bahaw mo na yung maka-adto mo sa YouTube palihog lag subscribe. Daghan kay salamat daghan na kay kung mga amiga nga na angay pasalamatan sukad nga nag-vlog ko na gyud ko na ilado nga mga butan kay mga tao nga nagsige suporta sa akong vlog. Daghan kay salamat ninyo mga idol. Kan muna ko mahingan lang tanan pero tinuod gyud nga naagi mga buotan nga tao aning kalibutan na. Dili gid ingon tanan nga mangingilad nasa Facebook daghang scammer daghan kayong manghuwat diha ilaron mo pero diri sa akong pag-vlog daghan kay kung naila-ila nga mga buotan kay nga tao nga kasaligan maigid sila kay nga pagkatao pero dili na ko mahingan lang tanan kay tungod sa daghan man pud sila nga mga maayong tao